Hey, wow. Ko president si herno. Pijo ama do ko pasyo. Ko bino wa bino me yogi jami ma ga malum ni resettlement package. Omonya John mea muha potia koro chihera President Museveni memua kichuchok pierario okarangech. A Jolly News Today, a Lao News Channel, Nyabedo Denish Ongora. Tokwa wadong adi president nyoni achala commander in chief alaw mo ndushu eko ne mo ti chaber otoko ni ngo un yo adok pa rom dog pa shu ke nyo pa ya ndo hagor pa to yo ke no do UPDF yo to as true Bimwaki chuchok pierario omonya John me amuha potia koro chihera aduong lobo ni ameyugi jami meweo idok tich. Lao News Channel Olohokere Monya John me amuha amobedo gini ya my town council tete negin porotio koro chihera duong lobo memo hatutumia rio kedangwen ikaramo kwanyogi dok tich ni ameyugi obari Tuoni pura rio kweri diang kede chente me gero ot. Won komo monya chon ma muha me lao omin Dennis oterne gin wuor chaho pidi gamente imwa tutumia rio abongwen pienu kuru chihere aduong lobo kwe. Omin otirni dulamelo timikweda emony man Chieftaincy of Military Intelligence CM High ogamo buk pidugi ni yai bota pilidagi mewotimi ikweda ye enode chiherni nu ameyogi ngecha ma ikweda man idwe man eto potpe unuo gini ngechoro ye enotirni podu mede gini kere pidu gi ameti nyim ukihu aduong melira. Meanwhile, dear, kan na me wan no tio koro. Kita ma fixing kere nino ni. Jo me CMI. Tu ma chele thing. Ma chele. Bino to luongo wa no tela. Officer lawyer wa. Karkel kere lawyer wa. Auto bero penyo wa kita kesi ti kere. Kita koho wa no ti kere. Wa na to ko be. Ageno to kwanyo list me nying wa me tie wel jo anena ko cha tutumia bichi mi ngwen pier de habor. To wot kere. No to ko ni gino wot mo verification ye. Ino nen ka wel jo wa ko cha ti kere. So gina ti awar nyimen no kes wa ni ti awar nyim dang. Etro file wa keyboard CMI me ginte ati me kwere do wan poro ti okore kar mor wan pero kuber kedi ginte ko boni dwe ma pa no waro no report ara bera kwa ko sa yo am wor me word laying wa ko wan president o ki herni pi jo ama adu ko pa yo po bino wa ko gina wa bino me yoge jami ma ga malung ni resettlement package kuni yakina ge no ti tuoni pura rio kota bar piera de kwere diang kere chente moro me gero do wan pero koro mo hatu tumia rio par bongwen wan kere jo aramo tutumia chimia ngwen pier de habor to binu ya to wo record ya mi ruwa me de pier ti awara nyin gan ka pe ho chene ne ko be guchane ngol ko peti settle ngol ko me ai ko te lira kan peti settle Private Okelo Walter amena mameretie ra achel abongwen abishario abiru abich mwahameretie pier abishel wi achel otirni obedo kur gini konya ma yai bota duong lobo karalacha teha gunchantia amede kere diyu gi atek wudi gi pe otino gidang petia kwan. Kana na bedo kala Walter mo ana di piera bichelo wi achel ano ya muka yar ya dek the year wa me word training me bedo pay officers now word bedo single di ai single to won masinde ikos karamo tio kos to kwala nakasongo la chalo SIB kala bedo kunasha yar ya bichelo do ko yana bin amin to tamono gwa to ni ko amer tumo te do pata dog na mananuti RA 1952-75 Private Okelo Walter Perate Dog Naha Mane Abi Chola Chela Mo Chola Harriet na Pierre Main Pabia no ando padu ando adu no ame gambe no ko ne mi yagini barri 20 kede chende moro Naha Mane panu tikere pe ho yeno tie na kwani furgi hiyo gina ramo ko baji chehen Ibarri 20 kede chende dia ko burga men kamu sebe no tama be konywa en be konyo ya pol wa konyo wannan pean kena jodo wor ya mo Omara Patrick otirni karamo duo gini pashi doglwen unu wudi gidong pe
mon na joke na yakina gidan utiero ko dewe ko pashuke chana dit danga gor me shell omaro kwao gamente medwa ko joke na me poti kere gupu idok tich me mony. Ate ni wanti shawa ni wanti do ilum ginara ber me wanti kere pa hido petie ina do karka do nu wudi wale ngukero ko mun wale mogoda yaw ko na ma sha ni wanti ber ni gora jokera tuto pi peho me kaka burru peho me kreme bi ko kre ko tin wale do tin wa po kwano ka chwa len shukule chwa peho so wanu ten ni kaga men ni tamu mu mi wa gino shi hepere me we wana ko tin wale mogodu dongi mogoda betwa to gina ko kwano tin wano ro do ilum tina po kwano wana do tubero me obero pur ti joke na meda ti borwa kana meda ti kiri gufu meda ka anu tuere joke na pura romi gido ka meda ti Otile Francis amenu ti rome private amena meriti not a deck abishel otito mema me parliament me konyo korgi yopoyo chi here aduong loboni. Now gina wano tio mito ibot president o tio miti lok chi heremere ingi chan wa kubbe ko babano tile nine ana kobu ko me tek chunya na hivi na muha ducha tia wunyi dwana shiani atia kobu ni MP sa chos a cho petia konyo korwa eta dit president kireber a dit president tia mito konyo Uganda duchu etu karanga mogo tia burudong iyo chene wa mamuha ko A member me parliament Dahomelera district Linda Agnes Auma oterneti hochwalo kwach mano ko inyim aduong lobo Yoweri Kaguta Museveni endo dang podi medekele lobo yore. Auma oterni etie chwalo kwach man bot aduong lobo ni miero mi jom magi puach piti jia ber ento pegire chul. Rang me lao awor macha da obedo kere aduong lobo chiang bicho karo unu poyo wigi pikope poyo amuha otaw ni poti lebe chola muha bieno romo dok miyo gita madua eta muha uti chatek ame mi ropoch ya yo maduong lobo ye do dongi wa wop yore meneno ne uti ye Obinu cho mony me amuha mwa tutumia rio kera rio bikonyo mony me UPDF lueny kom udui akony me Lord Resistant Army eka otewe yugi dok tich mwa tutumia rio kera ngwen omonya chon me amuha me obin uwor nyimu kihu pipidi gamente mwa tutumia rio kera bongwen tiegin tutumia bich mia ngwen piera dekwi boro iyilao dushu. Apoya tek tutual pigeno lao news channel. Nyabero Denish Ongora. Poyo me subscribing me wek pay king jamukene amabinu kato bagwe. Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.